Lakhakresi Langpher MAC constituency angkang volongkomaji BJP methanga sehemalong kidukelak Arata Tumaphan Karbianglong Autonomous Council pen Kapanong pon Grand in 8 Ningkang Surihini ra inquira plipen inquira po aningkana Parman Karbianglong Autonomous Council Handloom and Textile Department Lapan Social Welfare Department atumpen Chipatar Piponsi kidukelak Arata Tumaphan pe karom Chitimalan Tekok teki atumaphan wheelchair lapen arta kachen ronpon lo. Anparta ketha ki phir kethe atumaphan therang setami ronpon. Lapen aduntu hitia longkhan chojor cholana bang phobang phi atumaphan basket ronpon lo. Labangso ceremonial distribution kangpua je mekalong kado kave troknar kep sose arat atumaphan kejoy pen ronpon long lo. Bangswalong Kado Kave Pachatang Lapo Pusing Langpher Local MAC Mate Karbianglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthepen Lamthe Pangdakpo Labangso Kangpua Jai Mekalong Aluhiam Manapeng Pen Kachetong Dun Lake Bidya Singing Leng MLA Karbianglong Autonomous Council EM Bilimhan Khaklari EM Madhuram Lekthe Handloom and Textile Board of Directors Ake Haipi Sitame Chetong Du Lapan Bokolia Municipal Board a chairman ake hai Hemsing Teron Anpar ta rat charia songalong claim rapet dam rapet abang pha bang phiatum doan chetong dunsi bangswa jemek pachun pon Volong Komaji pen Raju Kathar report Cut News Textile Kase baby department pen blanket eta no blanket keron la blanket looms keron tathal tamane keron ni chatong du noi ni arong piklo la si dak pe li ke thakia tuma phan alang tum pha chuni lo je government atum la tathal ang pichol bang cheplang pre nang tum aknai la sob thagi phana bang ri tum ba do ta bori nai thak lo puro de itum la kaldi amaptha tamelo lapen choi tamelo jambrong tamelo lahai ke itum sarkar chonang nam ko nam itum production dolote itum sarkar phan panam vegia phan itum under compulsion pakuri unji sida itum bang production abedat la so bang si sarbe doma ar 300 tame nang tum ri somar tum tame ket pe sarbe rachi pe 300 tum thalong le pakam mangali 300 tum ta somar tum ta apota ta kairang dak ipini atum jongsi prime minister Jiwan Jyoti bima asuni long ta jongsi endun pulote dikan super 80 taka beji angela soal le kopilo madui asoma jongsi 9 10 11 ke puri dorte cheklo jong hajar check baro thom longi cheklo jong tin lapen ke lan chota kalena ako alangli mo ala bima ja suni kala bang jongsi chobai juta 2 lakh atangka cash on takano nei amka bachin nirdum nang sumda ke jo nang thegro Sudarshan puljar pilo uttar thanglok pe bele bijata pilo Longkuna Chauhan Sudarshan Chauhan Lasopra nani chin dela feeling se bana gang ba Hemari Hamse salbo Hemari Karbianglong Autonomous Council Handloom and Textile Department ahin pen lapen Social Welfare Department ahin pen itu Karbianglong Autonomous Council Tulachinonai CM Sir Dr. Tuliram Rai Hemari Hamse Raja Pathar ini itu ceremonial program konilo labangso ceremonial program labangke herang ke thak thek asal pimara tumphan lapen ka society tumphan ason lang pensi herang lapen hon ati jo pen tum kerap hon lapen ke social welfare department ahin pen jitu Dilaibe kita muni Kanyabe Tetliguri ason wheelchair Dilaibe Doma ke Dilaibe lapen ke musudi pak ati jo pen Sarthe Phangcho Raspur Phangcho ga Jarso hana tujora tu pas sampai tarpulin pak lapen ke basket tu lah isi hadi tray basket han pina ke cuci lah so pan tapi ini rompolong ba
Tulsi Bot, Tulsi Bot, কিছুমান Belaguri, right wing. মানে চেতাঙে দুনে লো চেতামি লাকি তো আর তেরো লো Basapi Rong Pipi, alang litum tami hala nang chudeng nu tum ta ning sam Jik Ansu, Basapi Rong Pipi, jor tum tam ne tini son ba kam bang ke alang litum ବ୍ୟବହାର long ko la son thak thak si Kanan Tok Pipi, disability to Plodong, akeng kita muni to pas tami stick Rim Horizon, Nam Bokolia, Bhit Horizon, son amu ni tum pini rol pa long lang chon lo ni tum dar biang lo to namas council pe ni kan ma son khasi lahaya hormu ba ke ni tum pini kami jalan ko mai long na chitong ni dal to bala sul Kongri Tok Pipi, Abe, nili bang chini ne ka praja dim son ne nili tum non kini ke ronda theklong lo nali tum theklong lo kadi jinuin tum chike che bang lo na che dem nu ta akeng ke tik ko abe ka bi Sonjit Jadab, bang ku tum se hormu ta na ga chen nun lo Sonjit Jadab, non jene ba pini therang aten hor Kase Inghipi, alang litum tame weavers along related ke do tum hansi people lo even kisuman do kelong le do lang society tum han la society tum hata ni tum tik people do lo hola tum bang ke la officially hola daksip ni tum people ko la bang ke non bang ke isi hadi looms hola bang ke frame loom bisu ko hola frame loom Sonjit Jadab, lage society ki do tang tum han hola ga machine ke do Kunjut, ase hola bang ni litum homositin isi hining ke thong la son si people long chodi la ke do e available kali ase hola bang ke ni litum society tu ban ke Sekali Guru. la amang ni litum kadu ka be handloom and textile department and therang la pen hom kadu be pamilai pen bang kharu si likai do sari kuri lo la pen ke hala blanket bang ko ke ba phan lo musri pen blanket bang ko ke ba phan lo pini ke ceremonial chota hormu ke dolai la pen ke hala dukan khichugi to Sonjit Jadab, bang kadu be bang kharu hini bang beneficiary pani to pini ro Mamata Kaur, pini bang ke bang kharu hini bang sidu Amar Bhuiya, ke continue la dak pipon bom ko sa hormu ke dolai bang ke Deoram Bordeloi, sige pang dak kon dolo je ration card Kesu Soikia, ration card bang dobek nang la Kasam Ram Pipi, card pitangger lo plutang te lasi hala Hemari Teron, mama BPL ration card ke do Piali De, card ke do apuria la tumhansi urunu do Minu Soikia, lasi non Anjali Hazarika, non ron pom bom Langfer Be, ron pom bom lo lasi chief minister bang Sarbara Injai, ration card ke do apuria la tumhansi urunu do ta pipon ko lasi ano tin bang tu ahem bang PM stame la ration card ke do tuman ke urunu do ke compulsory Panira Minhi, continue process lo lake Inti, Rojoni England Pi, tungke nilige kata ninge ba bhare rada mai pi long sing ninge non ta party office long non ta dopik ration card apam ili tuma muni tungke la hadi documents ka chobonai thekri pa ka seller apa aadhar card kisuman ka pin la sila so aadhar card lang ni tum han nili tungke ke hotai thulo mama ration card ke long le dolang pono form do ekdom pono nili tungke madu political party manu la sona song ta ni kidu lo মানে এপিএসএলসি তুলে না হাং তানি তুকে পিডুন পো এসডিসি তুলে না হাং না পিডুন পো করে তুলে না কিদুক মানে কিদুক ইসিবেন নো বলা সি নন দা ফর্ম দা মে কে লং লে তুম দোলাং বতে ফর্ম দা না নে তে কে কনি লি কাই তানি গে বেরলো la pen ke long le lama bang ke la lo la ge tum sarkar phanda na pu dunia tha ave alang ni tum to comments ke to kupi ma ke na ni la so ka de ni si pa ti dum ni to ni ka ta la si my meeting lo da pu lo ke tum ke cheng si bang ke documents kupi ma ke do la bang ke ken da tha documents ka be kupi ma la bang ke ken da tha la lo ke na tum sarkar lo kupi ma ke long ni hol ta la si la ke ale chon lo ka non ile tum long le pota ta ron la pu prabjin pen la fera long kupi lo ni long nangale ni ban la ko fera long la mama puta ka apply do tum an phang me ke jo pen di tu ma CM sa ka pro tu ram ram hang hun pe ki kon ku chipi ya ke ma la solong le puta sta me chu bang ceremonial claim lo fuluni center along santa rahi thilong asino na bangke di tu constituency wise hala so ceremonial tangga pen non gitu apply bo matuma along le puta mukan ta nang le lam ta sini li ani si mesen ani son thik ko nang tu pana na ha ko elong ba ra mai pi bat ki pensi di tu ba le puta du sa le puta la